young shall grow. That's it. Okay, so man, no share the New Republic. I bought money. On said na ya na se asori MPP for koyi. Mpegi form ye no ana obi a hwe nim so beba o so contest ye premier course no o mamma. No da bokata yi e ka se unity na NPP e ka no o ma fieli sa unity test no enkabo mu so hwe no o ma dintwo. Okay. Ni nyina ne se untumi nka so watu abawie na moketo niema and after abato no krampo no panyifo mienu bi wo no ma ye hunu so ma ko Dr. Bawumia fi akotia no eno na nchen patro say and me say me body no Amaro omoko fie nkotia ye na se asori so ekọ na no ya wo UPS yin so a omanko panyifo ni mienu eye yera Canada kompre Japan na Dr. Brenner Tampon amo contest ye wo hwe mpanyifo mienu omo vote ni percentage omunya yo man che say 40% on je say 40% of the delegates ekoto aba no e wo gidie wo san mpanyifo mienu mu na separate so ma ye nkabo mu omo awie omo beye fie adwuma ne ade na mpanyifo yi ma fie machia ye na sia so na the expectation is anya hwe kra no ko mu mienu be wo ho no ma de we no de eno na bi mo esusu se enye science ne nye enye ensende a good signal ma party no ene omunkabom na omuka so omukita na omode ko 2028 no eni ho into the New Republic aka ho asem no man won say video be trend nim say won na ya Dr. Bawumia na okoti quotation che say ekoti fa so no okokika say o man me che say maybe sasa ehifo na etro sa ni speech ni man no Omana is serious so wakwa bato na no ya koyi leader of the party na obe address the party no na in the tell oni Ghana for bekasa na kwato bomb eti say ya oman enti we the handless no more Dr. Bawumia ho no pa the oman ko so mamo kwotena omam kwotena akiri omahadwen omaha no omanomaha no and because handless na anya de eye niema mienu either say be eye nifa so no ya hwe na wan hunu anaso mo chiroma no na eye some mistake ni pa de a azemu anya de o se Dr. Bawumia man ko sa keke handless hwe ni speech ni man no man ko kenkan no man oni omo kan bi pa because ready ano den okay omananye o papa okokenkan bro so ba nche ndi de wotimi de abani just say handless and so the speech man so on kan na moko bodo troka na ma betena say tinwani kunta ya mudi na china aka na asesen okay so nyemi coach na beka say o da bi man nyawo da bi o man enye I was so sakio mu nyina you see the no mercy for the you o man obi ma wo cost Blunder say expensive a friend say mistake say I see. Be da ho no mo a be yanka eduma da ho no saa. Mi wa wo hande nya ba ko fo nya nipa bi no nya nipa miensa na ya eduma no. Nti no mani we de ne no mo hwe.